Gukinyiria riu muhatikano wigie ucabithia wa passport uria uragumeire ruhonge rwa uthami ni unyihanyihite hamu passport itanyihiire 784 ni irikitie gucabithio na ene makambiriria gucigira. Ona kuri uguo wabici ya uthami yugite gukinyaniria na riu makiria ma AKENYA 110 matire maragira passport ciao ona thengia wa gukorwo mamukirite ndumiriri nguhi thimu-ini ciao cia kumamenyithia macigire. We have a new crop of staff, about 120, but we are not sure that corruption has been eradicated from that directorate. Wabici-ini cia uthami guku Nairobi passport 50,504 itioetwo. Namba ya passport iria itoetwo kaunti-ini ya Kisumu ikirugamira 11,707 kaunti-ini ya Embu ni passport 10,816 itoetwo. Mombasa AKENYA 8,696 matikinyitie wabici-ini cia uthami kuoya passport ciao. Naikuru namba ya aria matoete ikirugamira 8,615. Eldoret ni AKENYA 8,551 matoete. Namba ya passport iria itoetwo kaunti-ini ya Kisii ikirugamira 5,719. Mwena wa Kericho namba eno ikirugamira 389. Guku nakuo mwena wa Bungoma AKENYA aria matoete passport ciao ni 62. Ona kuri uguo AKENYA aria passport ciao ciumite ni moritio gwikinyia wabici-ini iria meyandikithirie na gucioya mbere ya mieri 6 ithirite. Kwaga uguo ni iguthukangio na niguo gukurana kana passport ni icabithitio Mukenya no atume namba ya wiyandikithia kuri 222 kuhitukira ndumiriri nguhi. There is no backlog. We are issuing passports within 7 days starting 1st of August. Hari ndumiriri kuri nyumba cia mohoro mwandiki MUKARU ruhonge-ini rwa uthami Julius augite ningi thirikari NIIRUGURITIE KAUNTA ya MWANYA niguo kuhotithia AKENYA aria monete mawira mabũrũri-inĩ ma NANJA kuoyaga passport ihinda-ini ria kiumia kimwe. Maya magithiaga na mbere Minister mwamure wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki augite thirikari ikoretwo mihang'o-ini ya gutigirira thina uria ukoretwo ugumeire ruhonge rwa uthami wigie ucabithia wa passport ni wakinya muthia agikinyiriria Mukenya aribataraga gweterera passport icabithio ihinda-ini ria thiku 3 ugikinyiria mweri wa 11 mwaka-ini uyu. The third generation ID is a technology card. And technology keeps on growing old, and therefore that's why we have a 10-year period. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.